dvorskom kompleksu na Dedinju se također nalazi i vrlo interesantna slika i vrlo kvalitetna i vredna čuvenog italijanskog slikara Canaleta, koja prikazuje kanal u Veneciji, što je njen naziv. Canaletto je bio jedan od najčuvenijih slikara epohe, posebno poznat po svom motivu, naravno vrlo često za venecijanske slikare tog doba, koji se zove Veduta, odnosno prizor grada. Ovo delo, koje je također katalogizovano i vrlo poznato u evropskoj i svetskoj istoriji umetnosti, zapravo je rađeno kao i mnoga slična dela po narudžbini za nekog bogatog trgovca ili putnika, namernika iz inostranstva. Kog putnika, namernika? Uglavnom su putnici koji su obilazili Italiju i Grčku u 18. veku bili bogata aristokratska, politička ili vojna klasa, naročito iz Engleske, a dobrim delom iz Nemačke. Jednostavno nije se mogao zamisliti obrazovan čovek kome je sudbina ili plemićko poreklo dodeljivalo ili namenjivalo mu ulogu učešća u vlasti i liderstva u zemlji ili regionu, a da u toku svoje mladosti i po okončanju studija ne obiđe takozvanu veliku turu koja obilazi Italiju i Grčku, da se upozna sa korenima evropske tradicije koje bez sumnje predstavljaju i renesansa i helenizam. Teško je bilo zamisliti da se oni bogatiji predstavnici tih klasa vrate iz Venecije, da ne poruče upravo Vedutu naslikanu rukom Canaleta ili Gvardija. Jedno od tih dela nalazi se u dvorskom kompleksu i predstavlja tipično i tradicionalno delo umetnosti iz tog doba, ali slikano rukom izuzetnog majstora. Iz zbirki muzeja i legata Beograda. Otkrijte naše blago.